دبکو نزیک شر 40 سالی یه دنافبرا پارتیا کارکرین کردستان و دولتا ترک ده بداوی ببه. ده چاوره کرن که ریبر پککی زندانگری عبدالله اوجلان پیامک ویدیویی جزندان خو بلاو بکه پشتی گوتو بیجن لگل نونرین دم پارتی. The expectation is that تجاوره کرن اوی را جهاندنه بکه کو اف قوناغ بداوی ببه کو قوناغا تکوشینا چکداری بداوی ببه. لدما کو ارتشا ترکیه دبیجه که وی هبونا پککی حتی را ده که مزن دناف سینورین ترکیه ده را کریه انقره هین پککی و هوالبندین وی لعراق و بتایبت لسوریه وکی گفه دبینه. لسوریه شروانین کرد دوره که برفره لسر سینور ترکیه کنترول دکن. The peace process in Turkey will Pevajoya aştiye li Türkiye bir gişti li serveye ke demine ku çi rekeftin li hundure Suriye derdeke ve em dibinin ku Türkiye jî beter haydare. Ev naye ve vateye ku Türkiye ve jiveye ke ve negere. Ger hespike ku cihe çuna bi Kurdên Suriye re yandınav pevajoya aştiye li Türkiye'de tüneye. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan gotiye ku ev derfet ya herî baş ji bo Enqerê ku aştiyê pêk bîne. Lê rêberê Tirk kêm nîşan daye ku ew ê beramber wêyekê çi ji dest bide. Şîrovakar dibêjin dawî anîna şer li gel buhayekî tê. they're expecting that in return for that the state او جاوره دکن کو لهمبر دانینا چکان ده دولت سوز بده کو هری کم شیوه که خسریه یان ستاتویه که بده کردن سوریه کو هم جه آلی رژیمانو و وره پسند کرنو هم جه دولتا ترکیه پشتگیریا چاره سریه که و سابقه جبلی ویجی هلبته جاوره کرن کو هنک رفورم ده هندره ترکیه دا جی ورن جیبجی کرن. Lê tepesserkirina hikûmeta Tirkiye li dijî tevgera siyasiya Kurd didome. Enqerê şaredarên hilbijartiyên Kurd rakirine û rojnamevanên Kurd desteser kirine. Li vê dema ku rêberên PKK pêşniyar kirine ku ew ê rêzê li banga Öcalan bigirin, şîrovekar dibêjin eger koka şer neye çareserkirin, hêvî ji bo aştiyê kêm e. Probably any disarmament دباکو دینانو چکین PKK تنه آلوکا خپاندنه بد او نه بچکرینه که رستقینه بد او کومه دکارن پشتی سالکی دن نوکی دی درکون جبرکو وان هن بهن لجموان هبه کو تکوشینو چکدارا پیوستیه چونکو کردان لترکیه مافین دموکراتیک نینن. شر سال 1984 dest pê kiriye û hewlên berê yên dawî anîna wî bi ser neketine. Anket nîşan didin ku bîra giştî derbarê hewla vê carê jî biguman e. Lê ji bo Öcalanê ku ev 25 sal di zindanê de ye, dibe ku ew hêviya wî ya dawî be ku were azad kirin. Ji bo raporta Dorian Jones li Stenbolê, Sîrwan Qûço, Dengê Amerîka.